මොනවද උඩු බුලට් එක කොහොමද? කාලෙකින්නේ සුදේලා බදයිලා මාත්‍යලා නිකම් මේ වයලා ගිහලා අම්මට උඩු. අපි නම් කලින් හම්බෙලා තියෙනවානේ. අපි මීට කලින් හම්බෙලා නැහැ නේ පුසා. ඉතින් අද සෙට්ටමුකෝ. අද බොමු හොගන්. හරි. දෙවද නැහැ. මොනවද බලන්නේ? මේ ඉන්න මගේ ෆ්‍රෙඩා මම ජපාන් යන්න ඉන්නේ. මෙයාට මල් කෑල්ල වගේ ෂූ දෙකක් තමයි ගන්න ඕනේ. මොනවද කියන්නේ? දෙන්න මාත්‍යා ජපානේවත් නැති සුපිරි බඩු ඈ. ආ සුපිරි බඩු. ඔය කොහෙද බඩු? ඕ මොකෝ කියන්නේ? hey සෙට්ලා කටවා ගන්නකොනේ ආපෙලා කෙරේට කටවා ගන්න. මේක නමන්න පුළුවන්. අඹරන්න පුළුවන්. පොඩි කරන්න පුළුවන්. කපන්න පුළුවන්, කෙල ගන්න පුළුවන්. අතන මේක 33000 දාන්න පුළුවන්, මඩේ දාන්න පුළුවන්, টয়ලට් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි වැදගත් ගමනක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා අඩියක් ගන්නත් ඒ දාලා යන්න පුළුවන් ඈ. මොකෝ කියන්නේ? සෙට්ලා අනේ ජෝති මේන්ද සෙට් නැහැ කියන්නේ. hey කටවා ගන්න කට අරගෙන ඉන්නේ පිස්සෙක් වගේ කියන්නකෝ. ඔව් අයියා. බලන්න කෙදෙන්නේ බලන්න කෙදෙන්නේ මචං කෙදෙන්නේ මේ බලන්න අඹලන්න පුළුවන් කෙදෙන්නේ කියන ගාන්නකෝ කෙදෙන්නේ මචං මොකෝ කියන්නේ සෙට් නැහැ ජෝති ගනි ජෝති මොකෝ ini gandu gadin nemeya Malaya. Podeng. Dah putar muka dah tu nak kanan. Davin. Daging bijing ano bicara ni? Me putar ke nama Dilan. Nah, Milan. Milan. Hari Dian. Wala meet kali. Manja hota wala rangapano dekala ne? How sad. මාස්ටර් මේ මෙතෙන්ට ආපු අනිත් හාල් පාරුව වගේ නෙවෙයි. ලිංගීසා කියන වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම වැඩි. මුට කියන්නේ ඇතාවට නෙවෙයි කබාලි කියලා. මු තනිකර කොලි උඩින්න ඕනේ කොල්ලි. ලිංගීසා
වෙන්න බහයි වෙන්න சரி சரி அண்ணா சரி 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 DJ Vishnu Entertainment. குடிச்சு நடந்த கண்டிப்பு பொண்ணா கட்டெரும்பு கண்ணா உன்னோட கலண்டர்ல குறிச்சு வச்சுக்கோ. உனக்கு அழிவு காலம் ஆரம்பிச்சிடு. உனக்கு எனக்கு தர்ம யுத்தம் தொடங்கிடுச்சு. இந்த யுத்தத்துல உன்னை விட பணம், பேரு, புகழ், அந்தஸ்து எல்லாம் பதிச்சு பல அடுக்குமாடி கோட்டையில கட்டி உன் முன்னேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தி உன் பணவரிய ஒழிச்சு கட்டி நீ அப்படியே வீட்டை இடிச்சு சூப்பர்டா என் குடும்பத்தை நடுத்தருக்கு கொண்டு வந்தியோ அதே மாதிரி நான் உன் வீட்டை இடிச்சு உன் குடும்பத்தை நடுத்தருக்கு கொண்டு வரல என் பேரு சுமதி ஆகிற மனுஷன் கிளியாபா वो पट्ट दाती नलुआ